Archdiocese of Cebu miandam og lain-laing mga kalihukan alang sa 2021 sa kasaulogan sa 500 katuig nga pag-abot o pag-introduce sa Kristiyanismo dinhi sa nasod. Ang report ni Nico Serino. Dakong kasaulugan alang sa simbahang Katoliko ang pag-abot sa tuig 2021 pagtimaan sa ika-500 katuig pag-abot sa Christianity sa nasod. Karon pa lang, subsub na ang preparasyon sa Archdiocese of Cebu ingon man sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP. Lakip sa kalihukan ang National Mission Congress paghandom sa Easter Mass ug unang bunyag. May heritage walk usab nga himuon. 500 years ago, Spain was instrumental in bringing, the Catholicism in the country. Somehow, after 500 years, the twist and God's plan is the Filipinos are now bringing the good news to other countries. Great blessing because faith, especially lived in Cebu, has brought us together. Among them also the victory of Lapu-Lapu and the actual circumnavigation of Magellan around the globe. This celebration of the birth of Christianity in our country is the heart of it all. Plano sa tagduma mo imbitar sa Santo Papa kung makatambong o baka makapadala og representante. Ang ubang mga archdiocese ug dioceses mohimo usab og komemorasyon sa 500 years sa Katolisismo. We are inviting the faithful here in Cebu to attend, and of course it's open to national, even to international level. As a theologian, if Bethlehem is the point X of our salvation history, in the Philippines, Cebu, the cradle of Christianity, is the point X where faith spread. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.